Evo, Dekiz je Oven, je li tako beše? Tako. Ovčina, brat, šansi. Za kojeg ne verujem da je Oven uopšte, dakle, on nije Oven u horoskopu. Nek ti Ja sam kaže, rak. nek ti kaže Dragana, ona zna. Ja sam debil. Nije. Ovdje ima lijepo, ja se zajebavam previše. A koji si godište kad smo već došli do horoskopskog znaka i to, mislim, logično da znamo i horoskop, bože, godište. I odakle si? Da, i odakle si, nje 02. ime majke, oca, roditelja. Šalim se. Čut. Nisu botovi. Možda Oni za jesu. malo pažnje, ljudi. Ne. Ljubita. Ljubi tata. A ti imam 24 metka. Sve vozimo. Ja sam mogla malo dalje da odem, bože debil. Pazi, ovdje je jedan. Tu negdje. Marked a location. Jel samo jedan? Ma ima i... Ja sam jednog ranio, drugi me nokao. Dolazim da vas spasim. Idemo zajedno u smrt. Da nas spasiš 300 metara od nas. A idemo zajedno u smrt. Čekaj bre da te dignem Deki. Aj. Ma nemoj, Jecu, pusti ga da umre. Daj ka meni vrati Aj, ovamo. pustimo onda, ajde. Pa ne, Ne. mislim, mi stoji Jeca tu je kao, ajde kao ono radi redu da te podignem. Ne bi ja, ali ajde, kao. Nije. De, Kad se Dragana naljuti, ne bi Bogu da staneš. Pa tu si... Čekaj, ima još jedan. Kurči se. Normalni smo mi sasvim. Čut. Bravo. Ja htjela da vas spasim, bio mi na nišanu. I Jeca ukrao. Stvarno ti je bio na nišan ovaj. Da me sezaš. A gledala sam, zato što kaže Deki tu je negdje lig. Ja gledam ovdje za brda, imala sam što... A ja ga vidjela na vrata da je ušao i od ozgo, znači bukvalno nisam ni vidjela da si ga vidjela. Što se gurate? Ja ne. Ajmo. Mogli bismo malo u zonu, pošto imamo... Zona, joj, 1500 metara, biješ. Jao, pa što te ubije kuku. Gotovo, mrtav si. Ne, ili kao kad ga puca bot pa kad kaže... Ubi me. Ili onaj kao... A morala sam da ga ubijem, tu je kako se zove pucao u mene, skida mi heal, ono nije skinuo ništa. Ili kao, ali samo jedan metak. Mislit će Nikola da mi nismo normalni. Mada to je delimično tačno. Odakle si niđo? Ako smemo ovako te zvati. Neću ti kažem. Njaka. Čelovi. Njaka. Prekinite. Djeca manje se smej. Ljubam se. Imaš Dragan ovdje jednog bota. Evo ga ovdje iza. Gdje? Ubi me. Evo ga, tu je negdje. Iza. Jo, evo ga drugi. Ajde. Tek izlepiti deo. Thanks. To je ovo na 100 RP-a. Odakle likovima... Ne znam. Dobro, okej, već su stigli do 100 A ovo je lik što me nokovo. I bio
ti si me hilovala, ja otišao slučajno iza i on vidim stoji tu kampu. Nahilovala te. A? Ništa. I need consumables. O. Čak ni ja nisam tako čula, ali Ne znam. moguće da je. I vidi link, what the fuck. Watch out! Lik, Ne kampuje. jesprso bog te mozo. Kampuje lik? Gde? Marked a location. Ma ovaj što sam ga, ovu što sam ga ubio. Čekaj, Niđo, čekaj. Let's go. Kaže brm brm. Brm, brm. Jo. Brum, brum. Pa ne u drvo, bog te. A, hilo. Ajde, bog te. Bog te Upadaj, ajde, vidio. Dok se vi Još pored zajebavate, moje jecike. dok se vi A zajebavate, nisam htjela pored jece. ja ću da idemo za... Evo, pustio ti me. Hvala. Ženemo se. Znajte Dragana, da ste vi navodi me. šmrkli. Ne bih ja. Ja kad se vozim napred, ja samo čutim. Umrećeš Ove deki. kočnice. Bravo, deki, kako su letovani. Aha. A ima super odelo. Idi pravo u drugu zonu. Jo, ja Ovo ne, slabo goriva ima. Ali dobro, ne, plus. ja nemam više hila uopšte. Brate. Ej. Kako to da nisam skupio? Čekaj da vidim gdje je taj Aha, ajde. Vidi, mene ako neko skine, ja sam gotov. Imam ja da ti dam frst kad stanemo. Ne može. Sad će proradi kad odemo na... aj siđite mu. Aj mi daj samo first. Evo. Hvala bi bilo. On baš rešio da stigne do onih kućica. Detko možda ima neka sećanja tamo na ta mesta i prosto ide tamo. Ja ne znam šta je vama. Realno. Ovo meni je prvi put da koristim ovako odelo, brate. Viš kako mi je čudno. Pa sad si Superman. Da. Možda, nije bot. Ovo jest, da. Pa ja znam. To je uvijek tako bilo. O, Što se smeša, ajde M24, reci. idemo. Kakav gubic. Ali to provjeravaš da li je rafalka ili... Ne, što bi onaj Johnny rekao. I krene da puca tako puškom. Koji Johnny baš? A onaj što s Ivanom aha. igra. I pita ga Ivan šta radiš to? Pa kume, moram da proverim da li je rafalka. Jako je Jo, bož. Jao, da. I svaki put kad nađe pušku, on provjerava da li je rafalka. Dobro, sad je naučio, ali... On sam mislio da kažem, Eno ga iza kamena pravo. vidim, Iza kog kamena? evo ovdje, Ovo. Watch out! vidim ga. Opa, beži. Šta da radimo, ali da plivamo ljudi? Pa šta ćemo drugo? Problem je što imamo napred pravo likove. Jao. Ali ispod mosta? Ili ih nema ispod mosta? Eno i gore tamo. Gore na ovom brdu. Ajde malo na... Pa ima ih i na mostu. A da. Ja sam uzeo ni ispod vode. Plivam. Gađi me. Džabe meni.
Au, brat. Evo ga liko ovdje. Još malo, još malo. Džabe, pa ne možeš? Imaš i dole sa donje strane mosta, da znaš? Ko? U stvari ne znam, možda. Seko, gledaj mene sad. Ajde, izvidi. Ko je bacio dimnjak? Ovaj, možda. Watch out! Što sam ušla u vodu? Ti vidi se odavde, evo ga vamo. Marked a location. Vidi. Nije više. Čuti, gore su. Joj bože. Još dvojica. Pazi, gore su. Čekaj, imam bombu. Bacite bombu. Čuj. Odakle? Iza bre imate. Iza su ti. Ujebot. Aaaa! Sorry, Joe. Ajde, dođi. Odakle? Iza kod Ne. mosta tamo taj djevojka. Eto ide ti, uzmi rapu. Čuti. Ne. Ne, čuti. Ajde, izađi, zjebem ti. Dobro nekako da se hira. Čuj. Idemo, bre. Gledaj koliko malo hila. Ja, brate. Jao, srce mi lupa 100 na sat, brate. Ja. I eto ga ljudi, ostavite like, share, comment, subscribe i to je bilo to. Pozdrav!